Obuhingi n'oburisa nibukushibwaho Cash General Hardware niyo supermarket yonka ebyokwombekyesibwa omu ruburenge bw'izooba. Program yitu eyobuhingi n'obulisa nakwakira omurundo gundi kandi nakushemerwa we bale kuba oli aha TV yawe. Program eji nituba twino kutambura tukaleba abahingi ebakozere omu byanga byabo ozike nguturiyo ntorana omuhingi omutano kandi omuhingi oguntuza kwantendera ehurureji okwezi kwikomoku obwe turi kugenda nitureba abahingi barabiremu zakubantu batwara omuyihanga erya Budachi. Ojuke ngunu bakumara sabiti yona barukurambura barukwega bagarika bahebwe na nentandu kwa yebinte bakuza kubana bakora. Program eja okujita mu center batahibitu aba Cash General Hardware omutahuni yitu eyambarra mbo bakubasa ku bantu bakwatarisaho kandi wano ndakombekano asa kubakirira ogure ebyo kombekesa. Izobere twataya omulimbara wabano oleba aha ahunyemerire ebine bijubye mpunu no oleba omulisa witu werizo anakubana atugambira ko abaze kora project nyamahango farm ere mpunu ziri kurengo muri 18 ninyeno ngambire ngwargaho kabule cyo kwega buzima omutego ngubagura mubi ainente nakora project eyo kuhinga ebinyansi byazo agarika abiguza nabantu nibanyeta Edmond principal farmer omutebekana sawa program eji. Amazina ganje ndi Reverend Paul Musime ekyaro eki ni Katojo Bubare Kashari Mbarara district kandi emirimo y'indikora hano mingi ndiyo murisa ndiyo muhingi kuko wareba hata twineho mpunu kandi twine urutoke twine ente hati amantu gatira mu binyansi kureba ngo ebitungo bitwine byaryaje byakoraje byatwereza nitoki turukwenda okutandika project says background yawe neha omukwinga no kulisa n'ibintu cyo ukatandika takuza kwika level eya large scale farmer wechikeje nkabanza kutunga ente nzo zabandi za farm eji konkobo nkantariho ninchikorera heru so ubuzirebera tyabaje zagumana zikora zimana zifa nareba zitabagira rugendo ruhango niko futeka ngo ubundi kunakora ikindi nangwa twatunga umugisha aba nadzi batwataraho batweta batwegesa na tungo futeka ngo impunizi nazongera habinini nkora bwirobo nanjya kunyongera mu rugendo rwo burisa imponezo nkazitandika omukwezi kwa mukaga omwaka gwe 2013 hatugera mu kwezi kwa kana konkanizo turumuntu ryan kigendo mission tureba nizeyongera tureba nizibaje so no turiyaho mu kigambo cyo wamara imyaka tandikira mwaka gwa kana bako kurwo mu kwa mukaga 2013 emyaka 3 yahwire hatutandikira mwaka gwa kana projects zinizo ziya nkoko nagambira nkabanza nente kandi kunazo nazongeraho mpunu urutoke rwo ruho konkaka urutoke rwe ruturaho nimwe turi yaso teketa nka project mpango konkana tunarwo rwongera muri rwayongera konka kunagambira kabanza nente neja nayongeraho impunu kandi ubwire bushikire twareba ngo okutunga umutungi okutunga okurisage notekwa kuba okozira kigambo cye byukuri nabwe cyo nubundi abendi yahante ndi yahamponu amana mingi hati kandi ngatire umukubiyare binyansi nambuye ntujya kwa twahiga kureba twahika no kubiyare binyansi uko twahika no ihamwe mbobono ihamwe binyansi byo kuri sente so amana ngita hata mwegari okureba ngo amatungo gayemereraho ibinyamisho zariyege zakufraje nazo zakwereze cyo rwera komuri project y'ibinyansi yeyemerire tano hinga binyansi ki uko kubihingo bitayi ebinyansi obuna atandika nangwa nkahwerwa banadizi nabanza nakora beta mother garden erimunke ebikamba ebikamsagente nahinga na Cloris Gayana n'urunyankokore mu runyankore so nibyo nkero muhati kandi nibyo binje bitari kuhinga urunyankokore twene paddock yawe mpango kandi twene no musire kutuhinga mu ebikamba abo kana nabyo tubigite hamwe turi segente kandi zikamwege zitereze cyo kiturukushaba nkabarisa bona kwaje tugambire itaka ningasho mwanya ogora ukorera imirimo yawe iki mwanya ogwo ngwingana ki ogukora isota ko basa kuteko projects zitarukushana ezirareba
umwanya ogo hehe tuyihonka eka kinana konka umwanya gutukozesa urutoke rya eka nka 10 amarisi zo paddock sezinyine paddock 3 nazo zirumuka eka 30 hariho of course n'umuka umwanya ogumuka nabwo guri yaho tukabitiye ugundo umwanya gutukubasa kongera koseje konka burukanya no yongeraho ahe binyanso yongeraho byabana bijeje kandi empone umwanya gutwashaziremo n'ugwogo kandi Rwanda gukizimara no reba hariho umwanya muhango aha kandi nebyo nibingi konka umwanya gwana toto ninka eka kinana konka ugutukoza active ninka kimwe cya kabiri cyo mwanya ogo no teka ngo kulisa ncetago umwanya muhango ninga abamwe tubakumanya ko lisa matakaga umwanya muhango timubi mbwene wano ranka bakulisa za borani naziye nushengo no umwanya muhango konkanyo nimpamya basisaba kukira ubwingi imyanya yitwine obuce bwabyo omuce bwayo no buhango bwayo tukoze isege kwihamu ekitwakubase kwihamu cyona twaba twino kwihindura hamirisize yitu no kushanga umwanya goyine kwingana wakongeraho wakoze sayibeta modern farming mbwene kankwe cyo kureberaho mbwene ko umwanya kono yankantine homizi tindukame ngwe binyonisho bikabibero ameze tukatembekeza bakuri ife ameze ningasindikana pampu mitanka rushanju hine binte byo basize kwetandikira afamu yawaha ukagira uteke n'ikinyone kintu kinyetandikireho ngacete katekera konka kiza cya hendera kimfiro muntu arikwa kuka abandi nangwa nabandi nibakegera afamu yanjye yaro bintu binje binyegereye cyo kubanza nko kwinga binyansi hacyara hatinu yahinjire binyansi cyo ninje ngama nincamya konkati ndabantu bona batangire kunsha bimbubo kandi katandikana tractor ntinga mputwara nibabireba so mwe batakweteze ikintu honenki konkani nteka cyangwa abantu batangiye kwetegereza nicyo kuri abantu nibija kurambura famu nibanyebuzaho so icyo nkigireho neco kusindika nkamizi kimwe sente nyingi konkani ngira hata abantu bakirebire ngo to kubasa futahire nyamisho nkeza mizi nubo kwene moto kwene tanks turi kukibasa nabo cyo nkamizi na koleta system gakakaha kikaba kiri kinjetengesa hariho ibindi binyegire kandi bingi futahira amafamu agandi nemishomo y'ingenzeremu mbwenu reba nko mutoki hatemperize kubyara mu cabbage ninje kuziri sente noshangwa nje na Rwanda n'umwata nyoni nje kumanyire cabbage zanjye ninzisharu ziribwe mpuno muno nziribwe mpuno ndire muri binyanse bindi ndire muri bihimba nke ndo yeta lab ibyo nebinte zanjye nabwo icyo innovation y'abantu ugamba nibyo nkebe nibyo kongeramo of course no kuzitara no koma famu ketorora tikwingana no wazireka zikagenda cesha mshenyi nabo nyina nyabingenze mwetari no yega kanko gambe namwe nkabani yo kwa hero bangira ngo imponezi niziriye mikankana no yibuza kanyira urutoki imikankana katunyina gabona gahato nterete mikankana tuherezente ushanga umukuriya kwazo naza kutwariza aho izoba rumwe yacendeza aho wanoza kuri simple deka tuzo mukahumuro twarwo mukahumura ko tuza kutandikiraho ne bagiye to buhingi no burisa program nkiri Edmond Principal Farmer ninganirana na Reverend Pole turiyo muri Ambarara district kandi natugambira okwari kora projects ze ainempunu zirukurengo muri igana cenana ainente na hinga project y'ebinyansi omukicweka cya kabiri ntuza kuza project y'ebinyansi atugambire umurimo gwo kwatuye na gukora kandi kigubasize kumuhera na community gwaba ogikwatiririho guma program tugaruke